Malipayong mipaso ang mga estudyante gikan sa nagkadiyang college program sa Lyceum of the Philippines University kun LPU-Davao campus, kuyog ang ilang mga ginikanan nga escort pasad alas 2 sa hapon nitong Biyernes, Hulyo 21 sulod sa Grand Ballroom sa usa ka hotel sa Davao City. Sila ang unang batch sa mga estudyante sa kolehiyo sa LPU-Davao nga migraduate karong tuiga. Sukad gi-ablihan ang eskwelahan niadtong tuig 2019. 11 ka mga estudyante ang nigradwar sa kursong Bachelor of Science in Accountancy, siyam sa Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, 21 ang sa Bachelor of Science in Medical Technology, 7 sa Bachelor of Science in Pharmacy, 17 sa Bachelor of Science in Hospitality Management, ug 19 ang ni-graduate ug Bachelor of Science in Tourism Management. Gikalipay ni LPU President Dr. Peter P. Laurel ang naangkon nga kalampusan sa mga estudyante sa ilang pag-eskwela. Ug gidayeg sab niini ang mga ginikanan nga nihatag og suporta ug naningkamot aron makahuman sa pagtuon ng ilang mga anak. Because it has not been an easy journey for all of you. We know that we opened in 2019, followed later, a few months later, we were locked down because of COVID. And all of us had to struggle in school, in our respective families, in our respective work. How to continue the business of living, the business of learning, the business of being productive. And this is why I salute all of you, our dear graduates, our loving parents, who despite the difficulties and the challenges of the times, continues to soldier on, to continue to move on, to support your children, and to see that they get the best education possible. I would best describe her feet in blazing trails, paving the way and providing opportunities for thousands of men and women in pursuit of education in the country and overseas. Gitimbaya sab ni Dr. Genevieve Ledesma Laurel, ang founder sa Southville International School and Colleges, ang mga graduate. O gidasig nga piliun nga makatun, makabot ang mga pangandoy, piliun ang pagkamaayong tao o gikinahanglang disiplinado aron magbalampuson sa kinabuhi. That honor with you as you go through life. So I think that's why Kenny chose me as a speaker today to inspire you, because I'm somebody who feels very at home because I am from Phuket. Sa 84 ka mga graduates, usa ka magna cum laude ug 19 ka magna cum laude ang naproduce sa LPU-Davao karong tuiga. Duna say 18 ka mga academic excellence awardee. Nalipay ko pag-ayo syempre kay first batch me sa LPU-Davao. We are the trailblazer batch, and for sure we will really take the lead in establishing the foundation of our school to make sure that there is a quality education. Dapat ipakita gyud mo nga kami tanan nagpabilin nga kanang kuan may steadfast may sa mo ang future. And of course, happy ko kay nakagive back ko sa ko ang family, not only by mere graduating, which is achievement na kaayo sir. I also bag po cum laude for the Bachelor of Science in Accountancy. So very happy not only for myself but also for my family po. Yes po, as an accountancy graduate po, I am looking forward po na mag-take og board exam this coming May 2024, and hopefully unta ako po ang part po ko sa mga pinakaunang passers of the accountancy in LPU-Davao. For fulfilling, but at the same time, right now, parang considered na kami as unemployed. So we need to be more understanding sa world kung paano maging adjustments sa real world. As of now, mga friends na ko is going to have a review. Pero right now, I'm still thinking twice kung I will take a review center, kung mag-take ba ko boards dere or sa gawas. But hopefully na unta makasabay ko sila sa ilang journey o makasabay sila sa akong journey. Mostly thankful ko sa kay God, obviously, kay kung wala siya, wala pud mi diri karon. And thankful ko sa akong parents, kay daddy o kay mami, kay sila jud ang naa dito for me and mga sisters ko. And I know na kahit wala sila here with me sa graduation ako karon, I know I made them very proud and happy. And hopefully na mapadayon ako na mabuhat for them and sa future nako na mga endeavors. Nang hinaot ang LPU-Davao
nga magamit sa mga graduate ang mga abilidad o kaalam nga ilang nakatunan sa eskwelahan sa ilang pagkatubang sa tinuod nga realidad hilabi na sa pagpanarbaho o sa ilang napili nga career. Gipasalig sa LPU-Davao nga magpadayon ng ilang saad sa paghatag og dekalidad nga edukasyon sa kabataan.